Rato pasam. Hari dingin kita merata bersama. Bersamaan.
Jangan BGJ salah. Muntiang 3 bulan. Jadi baik nak kamu tiap hari pengujian taruh ya. Efek di rumah saja. Efek di rumah saja. Dirumahkan saya lah. Cukup-cukup loh pada undangannya yang tak pernah pergi undang lagi. Ditanam batang beringin dan marau ke tepi jalan disangkoi roe masuk angin kiranya buntiang 3 bulan Asai lah iroi. Adek udah. oi di manyo kini nak kandung kambanglah bunga saribuna kambangnya lewai pukul 5 pun tiang masuk lah 3 bulan saleh opak kasadonyo
Bapak Zul, akhirnya rujak Mano tuh. Karang ninyo amoy. Kami pasar Pariaman, raminya pagi sampai sore. Buntiang mas walay 6 bulan, nana asam-asam dimintanya Ano ya saya ngidam mulai. nana asam-asam dimintanya Asan-asan. Yang narang di sari bulan, nakapakan hari tinggi, buntianglah jalan 7 bulan, payah menjalia induk kaki. Karang ninyo amoy. Ikaw na kagkino ba? Ambanglah bunga sari bulan, ambangnya sedang Tinayit. buntiang mas walay 8 Kurang paling tak kiriman ke mana. lain pambaduan Narang di jambu ayah, oi baladang ke simpang patai, 9 bulan anak raya, rasa puasa bulan carai ramai, entahlah di dana anai. Lalai anak. Jadi Asro Ngasih tuh. dendang tadi itu Asro baca cerita para sen padusi mengandung dia. Tapi ceritanya dari usia kandungan 3 bulan dia. Kalau ndak ada, kalau di sini ndak kondisi yang ngandung loh. Batu? Si Atnya mengandung. Oh. Jadi gadu aja sana tentu mah. Lah banyaknya perasaan. Dari mau tahu ndak ngandungnya tuh, Pak. Anak kabau mengue-ngue na mengue ate pamatang rumpi jo bantu nanya makan. Dek cinto jo malam magurau oe-oe. Ulah dek sayang jo anak dendang. Nasi taedang nambah tinggalkan. Ade. Minta lagu lu buat langguli cek. Langgur Yang janjian maksan dek malam Rabu. Aduh bilang dia. Iya. Oke, Pak. Pak Itu lagu Zul dia, tuh. Asro. Dari mana? Dia. Dari Palu. Lu buat langgundi. Palu, Mas. Assalamualaikum, Samsul Bari Palembang hadir Dajon. Salam untuk semuanya. Alhamdulillah cara sangat menghibur sekali Dajon. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam dun sana sadolaya etek palantakal tim hadir. Malam minta lagu cek Dajon. Lu buat aluang dari Bantar Gebang Bekasi. Lu buat aluang dia. Bantar Gebang Bekasi. Semarang hadir minta lagu Orang Sungayang Cek. Orang Sungayang dong, Mak. Ai. Nah, Afri Rizal Suralawi. Assalamualaikum Najon Asro Parantau Minang Panampon di Malaysia satu Mananga. Damas Raya minta lagu Mai Katurun. Mai Katurun. Gombong Kebumen hadir minta lagu Indang Balimbiang cek sana. Indang Balimbiang deh ya. Hadir sana Pak Bagino Mas Rial Picis. Lah dun sana bantu share balik supaya dun sana kita lain. Yel Malai. Yel Malai kamanya dah John lain dak ada mamba gurau 24 jam ya dah John. Kau sial kan main cek kau sarpoto. Yel Malai. Tak kubu aja bawang batanyo aja lah. Yel malam, Yel Malai kini sadang tengah malam ko bapara bawangnya lai, balai hari paujan bawang ko acuk busuk biko. Kalau lah ya. Yel Malai.
Dewi Smania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dusan Asadaya Pekanbaru hadir. Yup, Uni Dewi Semangai. Minta lagu saya na John. Uni Etis Kumbang, Uni Yuli Arif Yuli. Piaman kini cek da John, piaman kini dia. Apa man kini? Bukit Tinggi hadir minta lagu arek lungga cek da John, urang sen. Pasaman Barat hadir da John. Atuh, Jaro Pasaman Barat. Pasang Kamaksan cie da John bajanji patang meminta atok pasaman. Atok pasaman lah, Ala lagi tadi. Allah tadi mada. Udah seperti tanambe udah. Assalamualaikum. Batam hadir udah request Antayu Antatido. Jadi Bangka Belitung hadir agiat lagu Urang Sungayang cek sana. antar itu. Antatido.